kasaba kulayiza wakubebirayo awo mazze oba president wansi ono ogema akasimu woyendera wakandi mukulu we Uganda ndiye mpamwe esawa 2 nina ebibuuzo wano mpanse entuufu wawe nendo okusokola eyo ndida kyembuuza kyoyiramu oli wa South Africa ndiye ndyani ono ndi Trump ndiye mukulu ki tyanti iramu bye ndibuuza so mukulu buli lwakubira omuvubuka w'emidozi Zelensky Zelensky mukatula poli kuchichene kandi nikukunonola kubiri wagati iwo na Russia ewa Putin ndi nzena ndi busy tambo yakoli busy tambo yakayemwe nino okutegeera tabu yene eri kuvawa lwaki buli lwe twogera kukutesa egaza byasobola okwanguwa wagati wa Israeli n'aba Hamas nakano okuba America kesooke etekinge mu kolwana ndalo egaza tutereze embera abantu bachakale iwe Zelensky emyezi egisoba mu 10 muliko kuba mundu bantu bafire ndiko kuba tutese bintu byangu ino liko nka kontole kumulina bye muri okukola so Trump timu sanufu yakaende akavuka kano yakese dictator kandi nona kululamba noni ya Zelensky tuogere ngukubirese mu oli kudema ngate Putin indogera nayo buli tutakubuti niwo singa Putin iduka mukulu yebera midozi de yebo akoba yita bantu ayo ida kunkobera twito tumale okale aya abantu bwe bafe ebintu byononeka so timu sanufu eranga ko endibuti wakukyusa mu kwenkola Zelensky ono babaire batese mu kubagana ne muku mu Saudi Arabia nga achikulembere muni Donald Trump nga alino soko okwogerezegana abakulu yayogera ni Putin yenga aloza bwogonza Putin n'ekizibu Putin yakanze ndino obuzibu munde tenze ndiwo bakubira omulenzi yakande kwogera mu kwato wane ba minister bange oba Trump ni wokubye wona ava ku tunaira mutwawuliziganya so Trump akoye buti iwe ndija kulumba ngeri ya kivandulo amwese dictator kigambe ekyo kinene ino kiba atena iranga kiva mu Trump bisere bisinga ebi byabikola nkola ya kiralu so twandulirayo okuniigaawo Zelensky bamuvamu Zelensky bamuvamu utalusebo lwatandika kuba source of income Zelensky bulo bamukubanga alire eno nga kabana mu nambe Putin yandi bubinti tukuweeki mulete ebintu ebyebikola tubone n'akasente kene nkenda akakalu bindi naagulanga so mukulu agava galagandi yemugayiga muzibu ino mu lutalo luno yero nawe roba Ukraine wesisa abantu alifuga bisirinza na magombe yana abafuniye musono omukulu w'emidozo oyo ayenga Trump akobye ti wakwisa mukono okutusanga basoboire okwagana abakulu bano bogere ekikolebwa kibenga kikolebwa olutalo balukomye kuchinana n'omwenda katoneze na Basafama ni radio jokali ku programu ebukeredde saawa 11 paka 12 tuba tuli wano nga bingi tuli kubikutemera na ku olw'eggulo police ya Uganda ya Freemia alipota engeri emisango yedijirenga dikolebwamu era alipote ne yongera okutulaga nti obutundutundu buna 4.1% wabairewo okukendera mu misango bolindira omwaka 2023 2024 bakulu batukobye ntya emisango buti dijirenga dikendera yevuvire kudali mebitirivu ayo okwizwizwe emisango bujirenga bokendera mpalampala bano okusinzira kwa reporter yaibwe batulazente emisango dakendere diti emitwalo 22 na kanana na nsanvu nena edo n'emisango edaizibwa mu mwaka gwa 2023 kyoka tujira okuyingira mu 2024 omwaka gwe tukubye emabega ng'emisango emitwalo 20 na kanana na lusanvu na 15 ne soboire okuboneka nga dikolebwa mu mwaka gwa 2024 bakulu basoboire okugitematema bulungi era bayongera okutukobera buti abo dijirenga dongera okuboneka nga dizibwamu era okusinzira kwa reporter iwe jeba Freemia batulaze nti emitwalo mukaga ne siringi 15 edo n'emisango edaizibwa nga dabwibi kyoka emitwalo 2 na 9 na 5 na 8
edde emisango nededa asobola okuboneka nga adizibwa abantu abameni abamateeka bajja mu maaso n'okuboneka nga balumya abandi. Emisango omutwalo mulala n'1,773 obona obutabanguko mu maka obwasobola okuboneka nga ate buyizibwa omutwalo mulala n'1,425 abakulu batulaze nti no dekuusa ku misango ed'akaboozi ak'ekikulu kyokka abakulu batukoba nti emisango edindi 948 neddo emisango edayizibwa nga dekuusa kukuyizibwa ku baana kyokka emisango edayizibwa mu byenfuna taaku n'okuboneka nga obuli bw'enguzi omutwalo mulala n'3,117 eddo n'emisango edasobola okuboneka nga dizibwa mu mbeera oti neyo. Abakulu batulaze nti alipoota eyongera okulaga ku mitwalo 21 n'715 emisango edayizibwa mu mwaka gwa 2024 emisango emitwalo 26,328 gyo gyasobola okuboneka nga mu kooti gikolebwa ku bulungi era n'abaagiza basobola okuboneka nga basalirwa. Omutwalo mulala na 333 edde emisango dagobebwa mu kooti kyokka emitwalo 4,579 egyo mu kooti gikaali ku pendingi neddo debakaali kuboneka nga bamaliriza era abakulu batukoba nti emitwalo 10,939 nedde emisango debasobolera okuboneka nga bongera okugiwa Anthony General okuboneka nga ajja mumaiso n'okuboneka nga agyetegereza. Emitwalo 9,663 egyo bakubye nti giri mu kwongera okuboneka nga ginonenkerezebwaku era nti buli kimu kiri kutambula bulungi. Emitwalo 4,332 egyo bakuba nti gikaalimu obuzibu tigitegereka bulungi abaagiiza obudulizi bwagyo so giri awo abaagiiza emitwalo 4,332 n'abali eyo mu ikomera ayi nga bw'obabuuza oti muno omusango wagwiza kwani byayogera tibigemagana eyawaba omusango omukooti agwewaba omusango omwe wagwaki yenda nga byayogera tibigemagana. Mitwalo 4,332 awo wetuli tulina abantu abasibe mu ikomera ng'emisango gyaibwe tigitegeeka bulungi ni kooti teidi bulungi kyakusalawo n'abalina abasibe bano abalingira bulingire buli nti abalinga bakoba ati iwe gwaki gwene lwaki okaali wano olemeire wano nga n'omukulu byayogera byona tibigayi fayiro teboneka wabale osomye statistics okobye dikendeire butundu buna tundu bina n'akatundu kalala ku buli 10 ayinza ensigala nga nkoba every life matters. Misango bagikendeire kasaji bagiriwo tuvumirira mbeera eyo obwizi obw'emisango bwo bukaaliwo kuba tubala gigire mu likodi mu bitabo bya polisi bantu bangi sebo bebayizaako emisango ntu basigala eyo ng'oli maliriza kankugayitire ku irala kano kuba kakulu abaana abato nga baana bali wansi wa myaka 18 abalina emisango era nga bali mu ikomera ab'obulenzi bali 2,773 ab'obuwala bali 195 abaana abato abakaaliweza myaka 18. Nekyo kyenkukobye nti obwobwizi bw'emisango buliwo kuba buli lwe tutyama kwa nti emisango giriwa egikendeire abantu bayinza olowooza nti tuli performinga bulungi obwizi bw'emisango buzira mu kuperforminga bulungi kuba tetulida kwa nti abakulu mwebale buti mugeme ku kirabo kuba mukendeziza okwiza emisango mukayiza emisango mukayiza emisango tuli kwenda emisango okukenderera irala tinakindi okuwaawo eri ebindi byetusobola okwewala kuba muli kufiiramu abantu ababitirivu eriyo n'abantu abangi andunga ebintu byaitu bituuka mu erosi eri ebintu ebindi nga tibituuka ku poliisi tibituuka mu kooti yabaayo emisango nga giweereyo wansi n'abakyala agityaimemu abatakaawo baneiba batyama mu muti awo bamaliriza ensonga sekitegeeza bwe tugayita ebintu byona bino byetuli ku mbukoodi tukendeeziiza tuyinza okuba nga abantu bakendeire kuwawaba nga bakandi kankyemalire mwene anga ni polisi bagikowa oleyaka kankyemalire feno twakola mbu tukube mu ngalo gikendeire
ngabaji kwa kwa ebigambo biriyo mu bantu eyo buli wentwala omusango gwange ku poliisi bavuluga muvuluge buti ono omukulu tumumalirize ebyo byona biriyo eyo mu bataka baidabo nakye batukolera so nze tikube mu ngalo tikole ki ayo okwongera okubiriza abantu nti tukali wabi kusinza kwandulu byosomye tukali wabi omwana bwasinga mu kibiina aye ngaafunye F9 yafunye 2 ku 10 n'asinze ngosalembo zimba tuliye ku kabuzaawo omwana wange ne yasinze nze nkubuuza yasinze aye yafunye imega wanga nti alesa asatu nti embuzi yosiba ku muguwa omukyenja ajaireyo akola emirimu eyotasala aye abandi yasanuka lwa mwana kukola kikukola bulungi tafaayo ku kyafunye so nze emisango okusinza ku namba gy'osome gikaali waigulu tikinsanwisa tukali n'okola obwetaavu okulwanisa ebintu ebyo baami bakeeriisa n'ensonga ey'obwenkanya era nga bwe bali nti baami Luisi n'aba providing bambi egy'abaami giri 8,800 na rwenda na 805 gy'abakazi gyaba 14,839 akoba atyo omukulu bull kansubira olyoke abebutema kiryo wabuziika banamukize mukulu Sali Ibra ne Mwanga Simon mwebale kuba ku mukutu omusomesa wange Kibed Majid webale kuba ku mukutu otuwuliriza buli kuncho kyokola kyamaani ino era kya mulembe oyo mwebale kutuweereza kale webale weena kutuwuliriza sibo omukulu yatukobye yankobye mukaire watuwuliriza ino buli kuncho Naigaga Aida ali Luzinga mu Jinale Zone silent listener waife era buli kuncho atubaakona obukerede mukyalo ndi gwe bankobye nti ali Budomere eyo mukukuwulirisa yeena tati ayime woowe oteri omukyala ina nagafuna wano omukyala wano omukyala mweta Shagida Kyanfuba Budomere akantu wano yeena abaku ku mukutu bale kutuweereza ono balongoire budala ali Kasambika balongoire we bale kubaayo kabuye ono yena asabye nti kokasi yaba NRM ebemu ku obuntu ku nsonga y'abesigye ex Mapita buti gwenenza okukobera omukyalo nalina ke yakoze namulindire nakani omukyala ni Kidoma Sisi wa Buwongo ensinze Munamutumba yavire Namutumba yaidanga ekimulese aidye kunsiima ensima gyansimye mu yalese kabola kuki wansaawo toke wamonika ngandi muna omukyala alese dane myokulya nalinda nkubire takuba mazena dena kwimeka ibirido ngakuba yaleta kabola yakalekaawo nti ninze mukyala Sise mbabuwonge no sinza ina veno okwida oti akwaganawo ya mama nti naleka akantu kawo nankaye mama omutima wagumpa nikaino nkusimye ino n'abali eyo bona abayidi omukyalo ono bumwagana musime Kidoma Sisi bire bindi ndagana onatwala ekuluno sinaka mukulu kyonaye Kidoma Sisi webale kubayo mama webale nakutwenda kutugoberera kusinza ku Anko Were timu ya Butema olwalire ezana ninajja Bujwenge ku kisawe eky'Obutema so mubeo muwagire timu ya sebo twabaire kuole eyakubye ole ekiso kabiri ng'owundi era akawa ku mwine bitundu bya kyama kamuli ole Suzani ali ku myaka buti ali ku 15 ekyokawa ebitundu byekyama kuba naye ekyo tekirino mu kamuli awo tedi kakodyo kali kamuli awo baboneka bana abantu emitima akasomero akatendeko okukawa ebitundu byekyama obukodyo babukuwa bulungi so abantu bebuguwa balawuli boona bali kwewuunya kuba bwamiki wetwogerera buli lweyeringa kwati akamwana yabaire amaliriza iwe bubamukobye iwe oba kubakazi bakutikitoko buli kasera bino byesu byoba muntemu omu atandika okutyereza obuwala buli kutikitoko mbangamitawe omukulu yaira ku ebyo bintu bya bwaseka makono omwana ajakola ole akani ati ajakola bwami
myaka giri abaire wano myaka giri bwana ayogera ku misango egyo ekisirusiru lwaido lwetwayo omukulu ali kabuli osana obitirawo buli atuuka bwabike nga bwikula kimukaati nga ukamu Kevin bino byeyankoze Kevin yakendi omukulu engeri gy'oli nti omukyala ni Kevin naabiri kuba olina okwegenda ezo oyinza okola oti nga Kevin naabiri mutawuni muno gw'oyagaine aye omukulu oti bamulanze eki webuzabuza emirimu dedamulemu okulayira mu kuseka byate ekitoko omukulu ye yabaire yeteeseteese bulungi muka mukulu bwamikini byebisera byoli kumala ku tikitoko wandidye tubone kamaleyo kapalagulafu kano amijajowulire afuna ekyamu kinjaje ate abantu aire kumbalwa ey'obukulu buno ku myaka ki ali mu kamuli andu osobola okujayo okuwabona ku mwino saali eyo nga byabaire muko olutikitoko aye ate bino ebintu by'obutabanguko bino mu maka bintu bino ebyokusowagana bikyandulu ndowooza biri saidi dona eriyo n'abakyala bambi abakubwa empya nga bakuba lwa tikitoko edo ole yaba n'omuntu koodi amufolowinga ku tikitoko koodi biki yaba addicted ku muntu oyo omusaada aniga buli lwalengeza ati abona face yakavuuka kemodola omusango tikugwa wano mu domestic violence nandiro mbibya butabangu kaye butyono bwamikoterago emutwalo mulala n'47 bwamiki bamwesenga buti ogwo gweyongeire ku mutwalo mulala eno gyobona na attempting murder eringa madda kuba bagemye wafuino awo bagemye muko towuliranga ng'omuntu akanti agoma kamalamba batwaire maka so bwamiki ayinza okuva abayinda kumusaania obusaania ate ife tuidya kinayidirira ndulu kuko omukulu bw'otuuka akola kasuuka ati tikitoko yandeetaire obuzibu twegaite ku bantu bamusabira busabire mutambulire bulungi kuba tuyinza okuba nga tuyawonie andulu agomaka era omuntu akamuko mu nsaasira ye amaka bali oti bagamazeewo akaye numba tujibona akasolya kakaali kwata songa jo waire yamuleteire ebizibu kukweta nti wayo oli kukichene iwe bwose kati kanoka kawe ni kajja kola lera tekalese bino olalengeza ati bwakuweda akika nkongeire 5 ngobisewe eno ani mwedi okubutiereza nga muti akawakungo okola lwaloti ngoja kukala bute yabaire mu kuwomerera loza mwina akalengeze no kumba ide na chambe kya mukamwana bamuvise bwa kubulyankoko wamichatu wala ati nsonga dati kitoka ati kulunope mwide muntu aleka muliombera tinonji abaire bamaliri bana ido twabaire ku mbozi kumpi efananizo oti neno bana tuwe ku serious mwami kugema kiso tuwe ku ate abantu ebizibu bingi andulu abantu ebizibu bingi olwisi bafuna ebintu ebibabuzaabuza kyandibaire kirungi otyame n'imwino oyogera amazima tumunenda kudino ndi mu mabanda ali ebintu ebindi nga tibisobole mumpemu ku omwezi oba emyezi 2 kya ebirowoozo byange ndibitaino ku tiktok oba ku tv dolevu ng'olidisaba ku kikyeni anti buti osooka otereeze mindset obwavu ebunaalemerawo osobola okufuuka puwa performer ngati weyendeye obwavu we bunaalemerawo paka nga nsonga egyo oyongera okulembeza pakali ate ng'ate n'abaavu beene bakate n'abalina ebiseera by'ensonga mwate bw'owezeese ente olowooza ino mwana eyabwine nga waali bonanga omuntu oyidi bantu bameka ndula abebudaabuziza ku tv babitirivu ne ku masimu okwo babitirivu era leero amasimu so bwe kitatuuka ku isimu ekizibu kireeta bino bya bwamiki amasimu gaaleetera era owundi bw'atabeeda bwa isimu eryo kukuba wansi yalyasa oba kukubisa mumpi akola kye bakoze bwamiki so okwogerezeganya mu bufumbo kikulu mwino bwaba tali kutereera bulungi oli mbonakyuse mukwe buzibu ki ate weeno obwogere kuba omusaada obona ayinza okuba n'amabanda alina ebizibu bye yeebulizabuliza okwefula ali ku tiktok anga ti tiktok kituufu aye ng'ali kulaazaamu kwedakiika denga 2-3 olalambaale ne bwami kyasooba empola
olaje okwire ngulu nga bamuli kucha bwamiki ngaka bucheire kabiri akalimu bosandi bubi so olayinza okugumikiriza olusoko olwokubiri olwokusatu aya nakugumikiza ekisera kyona kyona mukobe tunati idi ayo omutindo guli oti gwamaani obuti bwe tuwe gwa gwamaani tukyuseko ki tukole tutya